ntukwinjaga ingi ya Jumaine tugitonye kirinkathi ya nope kumurika siasa sia mugongo jwa Amero ninginya tukiagara o me account ya Amero gutegera dena odena guntu inya borea biama biegi siasa bigeta na mbere kuibangania nonto bakiuthi kia 2027 beta wakabu mudharimi goko ni Meru TV okolero gututingatira kire mitandao ya kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Na narua tureagara wadine ya mbeu na turina ageni betu ntuke narua bwana John Kobia na Zacchaeus Ntororo. Karibuni sana. Tuambie nawe bwana John Kobia. Irinjira ya Nkethi ninge oiki menyede mbere ya mutegeri wa Meru TV. Bwega mutegeri obaiteti o Meru TV ne ngugukethia magieto mbita wa John Kobia na gintu kira gitumite mbenda muno kuya KTV ne ya Meru TV ne kwenda kwa ilia siasa cia 2027 na tukaomba kuomba kuipanua ndene esaindie mbeu no tumbeu ni twithirite twina challenges inyingi igatukulukira kiri antuba kiri siasa bagaba kwithira baembeu nonto baba inge baringa siasa na mapendeleo bange bachoka bakaringa siasa na njira ya rumena na bange bachoka bakaringa siasa na njira ya komana nithia kinyantu betu koito kwenda kuona bubu wega muno tuone gikarira kana kiama kirage kaomba kuringa nithia kuwatanithia mumeru wonde atuike muntu umwe kutena siasa kutena komenana na igyo tukwenda kuunganisha Amero beto kana mbeu yetu tukwenda miunganisha na kiama kia nopeo nikenda nonto nitukona nikiama getu nikiama kia Amero kiraikethira gitena obausi na gitena mwana okeu kana omongo amu mwana okeu kana wa mugongo o ni bwana John akumantere cia beu ari musiasa ningi gitonya kirikiama kia nopeo guthithia na mbere mitratara ya gukinyiria mogaruku kiri mugongo bwana Zacchaeus kana Zakayo Ntororo karibu sana na imenyithikire mutegeri nyambere torokera kire siasa cia mbeu amu cia mugongo jwa Amero. Asante. Oni beta Zakayo Ntororo kuma mbeu iria itawa mukendo nibo asana ngukethia muthikiri wetu wa Meru TV na Amero bonthe nkibera mugeni gitumikira gitumite tuya gukwa Meru TV ni gutegera siasa cietu cia Meru na mbeu yonthe kana Kenya jumla kwa Kenya kwa jumla nonto kiama getu kia nopeu kitiramenyekana lakini mwangane ndi tukwenda Murungu akio tutethia kiumbe kwithira gitunganisha bura kubatire na nikenda tumba kwithira turi mugongo yumwe na twina ngwataniro emwe na kinya siasa twaringa tukaringa siasa emwe ra yumbe kio tutethia nonto ukaringa ukaile for example ODM na aranja luone ibakite na inya muno nonto ibaombere kuiwatanithia na baithira beke amakimwe na beke amakira kiumbe kia gukuria mugongo ya Meru ko batwe turi Ameru tukwenda tuwatanira boya na twake kiama gegetu na tone bura Murungu mbekio tutete siasa 2027 tuketha tushirikie na bandi gata tumbo kuria mugongo ya tu Ameru. Ni bwega bwana Ntororo na tukiambiririe mokwa imwe gutegera mbeu ni bibi na thina na mbeu ngui kwa kiriro na gukaya kwa kari bakiuga kuri na mpangaratano amu inyakire ugendi barabara ni mboru ni makana tima bwana Kobia. Yes, mbeu ina kuangaratana nonto MCA mbongo baraba kuthurwa kuo baithurwa antu baina mapendeleo ukethira na kuri makinyanjira na mapendeleo ukethira na kuomba nyawe kuika ikundi bya mapendeleo na asoka akethira atekuunganisha muntu au mwendene mbeu akethira kwino au pendelea no kethira kaita kara tukwenda mantu kirwe yatekuonekana yantu kwemwe togekene kumweta
nikenda tumba kuona ndagasa ya kunukania saindi ya boimenti nikenda tumba ukelania boimenti no ntuitoge mamiunda no ende atwe utonto amba kuyukia kinyemwe na tumutete tugakuruba ntora nikenda aumba utunganisira kuona ndagasa atunganisira imenti na tigania kenda tumba kuritangwe no ende atwe yonthe MCA wetu ataumbira kuyukia kinyatu akinyariko mwanka thai na twena meri kathumba eria tuthiretie amu utegera manto yeye wagerithi bwa ogendi ntere cia mbeu ende bwana Ntororo amu sendi nijere cia obwonka rugono kuri rugono rwambireria na kwina uwe na woru ende rukathigirekeria kuri na wega ningi na gikenero kutiombeka kwithira mantu jonde ni mpangaratano kuri na maendeleo ya mbeu mbeu kuringana na bora gukari utemendeleo tukona mbeu nontu batwi tukari ya gacio gatengi turi mbeu twagara ya gacio gatengi muntu wenthe enda mantu yonthe kana untu bura muciasa wenthe ora yandene mbeu ya akara atutenga kinya twikie kiriro gitu tutiona wo tuthikira asa rutere na rwanjira muno batwi mbeu buru njira utecho twinacho mheshimiwa original na njite njira lakini akenya njira kona yakakwino kwina mapendeleo nontu kwino ate kuringithia na kwino akuringithia na eringithia rira wewe ngwa mwene akubanga wachoka wailia siasa siambe ukona china kwa kwebelania kwirutere nontu kethira ni MCA for example antu baraba bwatakie ka siasa mwaka itarere arira siasa raia batengera bakara yambu kinyaro aria rokanyoterwo ni na uriria antu bangi ende siasa siembe o nteko mana tambe tombikia kuwethia tone MCA umwe yambura burungu mbikio tutetia aturinganira amwe no ntuwe tambe o eri chonte no kaikurira na bwana Ntororo kwa rimanto yeye barabara ninge ugitarire kira ukona ni kwathulwa kwa akari mantu yeye maendeleo bwana John apart from kwithira barabara na cio-gendi gutina kwagirithwa ni biongwa akari ba beo bathakia kenda gucionera mugate John tuko kana ni arimi bambi kana kithia ni a biashara irana kimonimoni athomi wa economic activity ya nterecia mbeu okay ya kwailia antuba mbeu gento kya kiumba obafaindisha muno ndiguterenerwa kuona gantu karaba kuona gantuko kana kantu karaba kuona gantuko bya baomba kuona muntu no ngaombe weta kibarwene ewe kibarwa gantuko kya magana ya thatu kana asoke ya nende biga bitoega thekia muno ya thayo kuona kurare gethai ni kwina thina no ntu abainge batengemea kurima iginto biga bare meta bya chichoni nio etethakia antoba mbeu atethwa ni mpempe batethwa ni mingao na bachoka yanande ndegintu kirakirari muno antu ibaye ku ibare meta mbake none ndi tubake kabula kakarurege kaombere kuriokia tubake na antu ibakwerera kwethira waba na tubaye na mbake bakiomba kuona tubecha na nyetu otetuo no ntumbake gayongo remeta mbake eka werereta kulita kilo cia kungiri ukarita kilo cia magana ya 5 endira kwethira mbake ga etumbeta kuona mbure yakugana kethira impempe urage ku mbere waririe mantu mpempe mbake iri mawai koku kwina kiwanda kika kwa ni arimi kwina kiwanda kya BAT nio yandithakia arimi nio ekandithia arimi na bachoka bagaikia kibande na kira na baikia kibande na kya ntwende betete ekitete kurwa tariki 10 mweri jo bakanjiria wiki atubake turabaraketie na turabawakia mwaka tukinya kuthira so kiwanda kiu kana factory inaire imbeu kana ka murimi ikakia guntu inaire aswa okay ya kwa ilia yoyo ngwa kibanda kiwetha rero shumbuka no ndo kibanda kiunende igyakikire kibanda kembia iti igyakikire na ino murimi au safa weta kuthima mbake weno ino safa weta kuthima weta kuera intobia weno watueka kinya usafa kuongwa kwena wonto mbeo kutomba kuona muntu kinya public
yantu bomba kufoma bomba ko landi kenda bomba gutundumia yongwa otekinya public bomba kuona na riga bombere ko yambe obanjiria gukombora nyomba ibonere nyomba ya chena ngarama sana kwethera muremi kwethera chiebe ngarama ko watweka muremi neka atweka agatwa koya agatwa mbakewe agatwa ikakiaki agakwena center koko na center gabakite mbere bari bai wakato bai kubura to center to ni kidogo to nyumba kidogo to aremi wika kiamba kyo lakini watueka kato bangaramia nkoloki ko muremi angaramika nekenda akaomba wikiamba kewe center yayo egayegi yaki. So bwana John kuwa urimi bwa mbake botina kiguni kire mukari wombeo. Okay, akwa ya butena kugini nonto iyaka kuthigera njirene nonto mbaki uyongwa gusavirisha kinya watu eka ikambuni ekega no kaya muita mbecha na ya muita na kilomita no kaya ile kilomita iga kiubanda kire ni around kilomita mbua around kilomita 20 arageme around kilomita 20 na batala na kilomita kowo ke ya kwa ilia muremi ketha ega akigego njirene ni transport na mantu yange endera akiomba kwethira akiomba weta kilomita emwe na akaomba kwethira ese bambe chiga inge otalo sa kilomita 10 kilomita 19 iga akiomba kwethira akiona faida gesio bwana Ntororo amu nkurigara wikwa kuri na mpangaratane igie orimi bombake na nkumenya kuri bamo bayiko for the first time orimi bombake nikitega uchumi county ya Meru nonto bainge baichi mantu igi mira bainge baichi mantu yegi majani kawa na ikwachie indi baka ibaichi kwino kuri bombake ere njira ya akari kuma ndena yushi ya Meru gushionera gantu nite kubati kodidwa kenda murimi wa mbeo aithira akigunika gukerukira urimi bwa aithira ina mbesha mubukone burako tubwiriko mbeo burako bwiriko wethwa thirikari ni bwiriko tegera na inya ikareta utethio bwonte kana untu bura bombo bombike kwetha bwetethia muntu wa mbeo buketha bukiyo kwina muntu wa mbeo no ntuke ya kwithira ya buwe kwa John yaua mbake undi umwe abara bari mambake na mbagira tika kwirintu tona muno no ntukambuni yekwa iranduria kinyangiriegana mbage onto yanende kipindi kine ndi mbage tika kwebio tukona onto mbage ni chiwati mirimo mbage utembura ira tutegemea ni urito buraba mbage ende mbage tena urito kinya kuri iranduria kambuni rikethari na thina muno kuke akumbika murimi muntu ombe ono onto ni uri bungo bututethagia thirikari kaile kona ni untu bunge burawe umbikio tuwithire kinya kando na urimi bwa mbage bunge na bubukea ukwena muri burawe umbikio tethia muri miko tetetheka muno na mbeo twethira twi mbere muno nontu tutharima wa kinya na mbura kinya ketha iko sorotete nende mbeo twethira twi mbere na mantu amaingi lakini urimi muntu ombe wengwa ira bimutethakia ni urimi biachara otechio biachara kidogo wende wewe kwethira muntu na kurinda irio achoka biona nga yara kwina kamuchamaniro mbija kona murimi aturete na iria kenda umpa kwende nona gantu ko biachara kinyira nene Meru te mbeo techio biachara kidogo nende murimi muntu mbeo na kwenda thirikari ya mwaile na nyamno asa rutera na njira nontu batu tukenda kureta into bietu thokone tu ya mutindo na ria tu ira Meru town kukethira kurete Mr. Kabwe tewetikia kwe kari kinya mutindo ira chikurita into reserve no tubonjira ni nthuku utekinya maram jira tiegero maramu ile kero njira kidogo na nange watwika ni teri yake nyongo bwoko na reto yabo na boto kari teri nende ntikumena ata tombikia ko ithati ya kuromba thirikari na ito ailie nkuruki na ya ilie mbeo no tutwina antobeke orimba rato kyanka na tharaka antoborira kurete bate kinya town kana bakinya thokone onto ichi to amulika kwita kwina thinene no to ute communication twethira twi ni nje aburu ya burori kia kwaria amu inya ningo karentere iyo cia mbeu inde ndaita mwanka kethiere gutegera bura ground kore na mugo kare na tiri nyingi na bwana John kuri na thina ya wagiboru ikire arimi
entere cia mbeu mbeu kiu gintu kimwe kira kiumba kira kicoketie mbeu na nyuma nontu ukeya kwa ilia thai ukeya kwithira mbeu kantu bai na rui mpempe ya igo kuona thai twekete ite kiumba gutweka nontu nika arimi bakendelea wikira rui na bakaomba kuona maketha nkuluki kou mbeu kwina thina ya rui sehemu inyingi ciena thina ya rui na mbeu ikeya kuona ikeya kuona thirikari yomitegera na kiama gikuyali mwananchi yontu kiama kigeto kia nopeu kikaomba kuona candidate ndene mbeu tukaomba kwithira tuna kiama ya kige kujali mwananchi kikaomba mbewe kia kuomba kuona rui muntu wonze akaomba kuona rui yontu ya thai ndio kailia tuina rui tuina miaka saindi ya 20 saindi mbua ya 20 wakathima abatana ya yega twakira etwekira machine yau ki machine gekenene necoke akira kanyumba ecoke twakira rwire tuvuraniria antu amwe indi kururinga nikenda tumboro supply rombo kinyilare miro remere na kirema antu betu bongo twarikia wikia proposal sieta ikaingelwa twakia proposal ikaingelwa twatereta batu watueka proposal atueka singelelwe ate batu tute twakwambe cyetu itugero mbesa angi utwaikwa kwena ange chikerwe kwe mrandi nenge chikerwe ko tukeya kuona thirikari ekujali mbeu mantune ya rui tukona ginto bielende ne mbeu tukayalwa rui na stima na njira batu twethira twena utonga bonene muno no ntukinya miunda yetu ne thare kyandro into na bikethira bikekarabu bwega kuni kuwa mbeu bore mundu nejo mutumanu mbeu kinya stima otechio stima isem itosem tokai toga ege okay ya kwa ile mbeu semu ile na stima nerete na stima nenkai sana asa muno ya area yetu mukendo yonde buru area nene te mukendo ne area nene iteona stima yekero ikingi kabigo ya mbua biena almost miaka 10 yena almost miaka 10 ibikingi biena almost miaka 10 bia wekerwa thai kabigwete nau wayo ino wete nau na ntubetu no ntu ibakireta murungu batendo chitanga bende sikrebu no ntu ibakomeyane atienda bawetate bawicheke kwete ikingi kabimami nau na biteona muntu okujali ko kinya stima chongwa ithina ndene ya gutega wa mbeu na bwana Ntororo nkoria ragwikwa kiri miaka eturi ya kijenzi kuri ntere gutina stima na ukumenya manjenzi ni mantu ya digital ntukui jara bakuthithia baithithia kiri mitandao ya kinande inya gukinyeria mogaruku joto ngeria baritumira mitandao ya kinande inde amona bou utungata bogima bwa mwiri ni a devolved function kana ni motungata batu kwithira ya kiringo murashi na kwagiridwa ni thirikari cietu cia matura tuchorere mbica ya utungata bwa ugima ntere cia mbeu rutere rwa ugima rutere rwa mbeu batu mbeu kintu kira twina kyo rutere rwa ida cibitari ni mwe itawa mbeu mbeu sub county mimi tiani ndene meadena tiani west lakini sub county kinyayo ile level 4 ile level 3 na ni cibitari inene i meadene kana ile mbeu kibulene okay ile kibulene ni cibitari inene na ina madaktari lakini dawa tuteona dawa hakuna tuina dispensary inge ya Kikeru au primary school tuinenge ya Kikaleate tuinenge ya Kimakandi na kurenge ye moja indini wenda mikiori mbana na machene lakini sibitari tuona ndawa cia kwana ko umuntu mbeu kinyarira yirwe tira toera mbeu ye na rwai ne ruwa murungu na aroniye lakini merimo era ye mbeu eminyinge tuona ndawa nontu ndawa chomba tomba kwikwa ndawa chi kuikeya ndene kiumya kimwe ketha ndawa richithirire na ite ko utenda wote weya no ndawa no kwandikirwo eta ukaura gweta kura ndawa ci ai getana ende tutomba kukuthibitisha watu kwira inachi tano ntu ndawa ira weta cibitari no kwetha ichiko ayano lakini ukatha ite kuchionde wandikirwo inkai ngi weta kura
lakini asa ya cibitari to kibulina ni chioma kia muno kutungatira antu lakini sito cibitari toto ngitoena onto ya kero kwanza buru ndawa jomba goya nya daktari momba weto kadra ati kuno ntukuinka yairo ndona daktari ake ya kero cibitari icio ciena stima ote stima kwanza kero na pamoja ndi naro te stima na cibitari stima ikibulene na ithimi ibi kuthithwa cibitari ikibulene ire na kasuni kama kandi narawe igekiri chala stima ya batu mbeo no tuindene kero sublocation yeru kero sublocation yo te stima buru imundu na to kuma mwanjiriyo mwanga kwenda ote stima nende batu to ya kona stima mbeo no tukinya ekorobe to bakenda weta saloon baba ingi baitakia kaene baitake bolene bangi batura bage kinara ino bombe kyote tekera na stima yake yako ya meakinya ndaka yuko na chetu tena ngui nyamuntu akalura kanyosi omba ko tangui na aitedia lakini thine to ni stima weta ki mheshimiwa wa ariende to chia stima mukero itu yete ya kwetu kwanza area to ya mukendo to te stima no to ekiriro kingi yawe kwa Mr John yawa na kingi ubi ekiri itarea 2017 itarea to ana MP kareti na ikingi view ibi ekiri kuma waya wanga kile kitu lakini abi kabya wirendi nende chukuru yangu kero mukendo primary school mbere twari mantu ya kithomo no ntutogethe tuitonya kithomo ndi na kiuria indi gite ku koni mantu ya mbeu we nukinyite cibitari sha ni kuruta ngugi okay sha ni kuruta ngugi kibulene na ito awirirwe sha mno no ntu ndi bethandu mo wa gikundi gike CHP na ito wiki antu kuregister kibulene no ntu batu to ba register to na timboira to negari mea china thina moitikethe ite kuwata mantu yontho ireta bro kwendekana lakini to batu make bolene bageta bakaregister na wa register cha vai to ina advantage ne no to register cha o au no kanyura ndawo au no te kurea ili bisha washora yeye ogima na mautungata amu tembisha ya gukenia indi bitikiria bwana John tutegere nakyo kithomo amu mumiro ugire inyembo ningo ishayo na mwana kire mushiari ni wabata muno anonto nwewe rubo mugongo ntuko twiyite na njira kunora mwana aithira ari na uge ni kwithira agikurukira kithomo na kyo ni kithomo kya bata bicha ya kithomo kana bura kithomo kuringana na maoni yaku bwana John ntere cia mbeo ni atia kuri ibwega nontu bwa mutagario baita TV ogata email TV sorry email TV gintu kirambo mbomba kuga utere no kithomo mbomba kuwa utere no mbeu twina thina imwe iria yumbite kwithira etugwete gutere no kithomo nioni ya kwithira thirikari iria twinio itikumba kujali maskuru urakubaterie ukethira yani skuru ne bati kwithira ena mauku etena mauku ukethira skuru ne bati kwithira ena funding program yongo eteneo na bukarongo gwa bukathithirwa mantu ya yau na yatueka yate kuthithika kaita kara ukethira kithomo ndene ya mbeu ukethira mwana aina kwina thina kithomo nontu mushiari mantu yarate kumba ukethira mauku jamwe ya thirikari bati kura ukethira kana undume ya thirikari bati kuthithia ndene skuru thirikari ite kuthithia ukethira no mushiari akoyukia njukumu wega na thirikari ibati kuthithia na ira mushiari ayokia njukumu eu kethira mushiari akobati kurita shilingi 500 nontu bwa activated fee watueka akaritangiri nontu kwegintu kengekera akungaramia skuru yontu inya ya kuria ochimani kwetha uchukuru nyiri ya ochimani kwe chukuru ile ya kinya alitibango ba chukuru okethira cia muinge chukuru yu kana ni chukuru chanto kiumbe cia muinge cio to kwariria okethira yani thirikari ete kumba
kutuma mbeca iria ibaterie kagita kakabaterie nikenda ciomba kundumia skuru ukethira aciari kwi shughuli ga baunkumira igacibati kwithira igunkumirwa igibati kwithikithithio ni thirikari na ukitegera na ukielia rera rira arito bakuthomera moni yaku ni ariko moni yakwa ni yagambomba kuwa thirikari ni bati kujali ekaelia maskuru na yachoke kaelia no tukatuge ketheya skuru yetu ya Mukendo tuwe ya Mukendo thai nyumene kibala mwaka yoto omba kwetha tukiona arimu miaka ethira twariete Mukendo twina arimu baile koi kurari na challenges yene na muno Mukendo kwethira akwena mwaka class kwena mwaka grade 6 na kuma grade 6 ate na arimu baile baraba baikuo mwaka watueka no mwaka alila no kana tuthithie maandamano nikenda tumba kuona arimu indi kwatueka ibwathire maandamano kwatueka twapingwa twego bukathithia maandamano excuse twetereni twabo arimu no abwere mawirane ya kwagirithia atiria maandamano ya ciari oga aumbre oteria maandamano ya ciari ni tombre oterwa ni tombre oterwa maandamano ya ombre oterwa okulukira kamitera yario ya skuru etongoretwo ni chairman wo batwira etereni kabatu kamati toyokie matua weta mobicine nikenda arimu riu twatwikote arimu tukwewa nikenda ndi tuthithia maandamano kwa kamati igayokia amona chairman wo agayokia antu bathatu baromba uitio bicine nikenda bomba uikia mateta yetu tutithithie maandamano na kira na nonto kwe nto ariria mantu igie mendikithia gukinyithwa bicine ira ibati macokio yo ni yakinyire aciari kira tomba kuwa bwega twiwikia mateta yetu iyacoketio bwega Mukendo nonto thai twina arimu bakugana bailasi na kinya endmester ate yani twina arimu saindi nya ya ilasi bira twina bio bara twegi lai macokio yetu yacokete mwaka yo tu 2026 macokio yetu yacokete bwega na ni bwega nontu bwa utuchorera mbiche umantu yeigie kithomo indi bwana Ntororo inyatu kiumaruka gutegera bura kithomo kiri nontu turi kiri mantu yeigie gukiria mbeo impolo vijana kana mbeo imbithe ntere cia mbeu ni kwari na kithiro kinini ntere cia Mbere North ntere cia Malava na tona vijana batashumirie muno gucioyera kura ya bura kwerigiri kisa na maana kana sababu bakiuga batikona bata ya gwitonya kiri ngurumani cia mantu ya gisiasa ugambi bwaku kiri mbeo imbethe na bura nabu ukona mbeo mbethe bati kuthithirwa kende nabo baukira kiuchumi ibae kimuturire ibwega mbeo mbethe menyibo mugongo nende na mbeo mbethe ndibwiri kuyukia atua enene muno nontu pakare akuyukia atua batu tukura katutite kwebele nikinya na chiasa yu bobo ngwane ndi thai babwiri kuyukia kura lakini kuringana bora nkona bena moyo bakwenda kuyukia ibande ibyo bitarare muno ntutwara na thina ibande lakini mwangende ibande bikoi bakoi boya ibande boya na twina matumaini boya ibande boya bakoya kinyakura na bakarikia koya kura ibo bainge kibatwe na ibo batena ngwe nonto eta mechiene ya mbeo twina na ba form 4 ana kulukimbua ya oigana barabara mechi na batengwe kinyango ira che yacha biyana bira ira chote makeni kana kutheria kinya barabarene mbeo tuona ngwe yayu kou itukuromba biyana bayukie kura ibande na bayukie kura kwa wingi nikenda tomba kuringa kura chetu na njira yagirite na ingwe tike ya kuringa kura njira yagirite murugo mbotethia biyana bibia tuno tunkone bikona ukira muno kinya siasa tukona kinya muntu mwe ombekia aina ururubwa bangi akatethia bangi ibo mbikia kuogo kulukira biyana nonto tukone betete bwabo
Na kiromba withire ukioria thimu yaku kienda gutika ithire kuri na itilafu tugita na mbere kuthuya mwerekero mugongo nontu kina kyo nikiambata muno tukithira tukitegira ni atia kwithirite kugita na mbere siasa ni barikite kwithira bagitwikira mawirane inya kiri ngurumanio cia 2022 inya tugikira urutungugi bwa siasa latirine nande siasa ni ciambirite kumata siasa cia one term two term siasa cia biama ni ciitite na mbere kwithira igita na mbere kuchacha amu irindande ya gisiasa nontu bwana John ni wewe groundine ni wewe ugutegera bura mantu jari na niwe ukona nawe kira latirine urutungugi bwa atongeria ni atia kure nkiariria mantu ja uriti bwa atongeria kethirikari gatwinio thai ne kuonania gintu kirake na thina ndene thirikari gatwinio biga megategete thina ti gintu kingi ni kwithira yatonyere nere utonya etatonya yomba kuritira mwananchi ngwe ende etonyere yanjiria kupigania 2027 na bandu yafika kwa no thinera kuona baine muno nontu iko muntu akiariria musiasa akiaria atikwaria nontu bwa mwananchi buratetheka ariaria no rakaomba ko win 2027 ende atikwaria mwananchi atena atikwaria auria mbeo kwina na bana batena ngwe mbeo kwina na bana bathometa bakathiria skuru batikona weta kiu atikwariria ende waikwa muntu wonde akiaria ariaria mantu ya 2027 yaga tutiraombo yakinyela ende atekojali mwana urathometa kathiria form 4 atekojali mwana urathirite akathiria university au ya mwana ona ataomba kuona ngwe no ntu yambe kwanza ya batu mbeo okeyo mekwamela MCA naomba akwewa ite kana akewa naomba akwewa na sansi ya ntu batano kana batandatu bagaba aomba wikia nikenda baomba kuandika free ende akwa ile mbeo kana area samuno yeto ya mukendo utona muntu kinyomwe ore MCA andikithitie awende muntu andikithio ni MCA twanyene tugeyawa muntu yo utewe tukona mukendo buru mukendo tutona muntu yo na baikuwa thai bathomi bathigite form 4 baikuwa bathigite university baikuwa bathigite colleges lakini bobo bateke utemone tutomba kuona area akigawa ni MCA amwandikithitie nikenda aomba kuona ngwe ugete MCA thai anto bauto tetuto ya areta aswa family ciao ndi ari nkiwa ukweli na nombeta nkalibitisa nkawa unomwe unomwe andikithitio family original ukethga nafasi itekuoneka twarie kethga ni MCA twanya tu ute muntu kinyomwe andikwa MP pia nethaga ina twanya ya tu lakini gutegerwe trombeu ito iko yeta akiwa imbandikithitiana ende mbeu mbua ikana kamwa kara tukumenya kara ombete wikia nafasi kakona nafasi kuandikwa nafasi ga inye MP wewe ngwa yawa indi inya kamwe ni kabata kamwe ya ndaundi igaukiririe mugongo kuringana na maandiko ya matheru etiga nkotetera mheshimiwa ankuwa inya umwe na rura mugongo inya tugitegera mantiye otongeria bwana Ntororo vijana ni bakuthikirite na we mukuru wakirira na baba inge baina wikua ugambi bo mukuru yeginya jaraba kulukira nonto tabura bwana John arikia kuga amuni vijana baba inge bagushuri shuri birito bigi mutorire inyarira ngurumania gisiasa itite na mbere guchacha amu turi ande gorone na indi gorone ya maitia na mainama at the end of the day inya toringa siasa mtu akaa na mushie na akaithira gichamani akira chamani nakyo aswa vijana baraba kwenda kwithia bena uturo bumwega bwao baraba kwenda kwambiriria kubuithia pilika cia wakamishi mataro yaku kiri vijana your advice to the young people honi iboya muramo bikia kwira vijana bietu
mwanka thai nthiguru yetu Kenya tikebu muno ki nafasi na changwe ko muntu wenthe na bwiri kuria nafasi ira aumbikia witethia nio nontu katue for example ukuria ngwe na ekura ko bwiri ogwethina na we na nya komba kuritira ngwe ko bwiri kuia kenda weta ko ugomba kuritira ngwe no bwiri kuria kanya either wona manto ya kurema muntu ka ujukia plan B ukayuke kinya kibanga okuma mundene okuwa kande me bobange baweta hata bakurima na ndina uma utiro menya ko utiro tumenya kwanjiriria bwethira bwe botheri no mwanga ukanjirio ntu buonde no mwanga bwethe bwe na faida bandaye no ntu family nio kethiri mwakuru utemea weta uyu mwana omuntu uchoka weta omuia era into byeitha na we na nye komba kurita ngui ko viana byeto anko byere bishangamuke rutera ruro ngwe ona rorema muntu na thwanye plan ingi iraombikia kubwithia agaitethia nio no ntu kinya batwi itwathoma na itwachirie ngui na andu rutera rumwe lakini tutetikiririe kuria ba aindo na antere ukimuntu agite wotenda wete butine uteno kenda kubwithia na nukwenda kuria na nukwenda kunyona nukwenda mbecha ko stare imwe iro kwenda no mwanka wewe ngo wiritire ngui chiaku we ngo mwene eitha kethi barua kombora munda ketho tena munda wanjiririe kurima na murungu atirwa kutharima kukulukira ngui chenjera chiaku iro kurita lakini ukakarande uko wagotegemee Mr. Kabwe akiuma ngwene no muringite morega na no muromba kuromba kurote no kwa ukithe no tukinya wa na family ri mwana akenda ndawa mwana akenda kithomo mwana akenda twito kithomo mwekuru akenda biaki na wakinya ngono ukwenda endo uka wate tunito bya kuromba lakini biana bya to buramo mbikyo biura muntu na itete na njirera yonde akomba kuona ende akaiye into bya muntu na ichiomie ona buramo rungo mbikyo mutete kinya ari makanaje ka biashara kidogo onto ya ndona kwena training ira wetha kwenyota lakini antu baradonere ba irima report ira nyota wetha training kaba piki ya area ichi wetu asa ya kero sublocation ni antu baka imuno buo baile kana batatu bara baetete ki training ira na kwenda vijana bibinge bikiomba weta baka wethiro training na batetheka okulukira Yentoke. Thank you very much. Nontubwa ogambi bo kire vijana. Na to kemilekelia bwana John ni bwega nontubwa kweya ende nokumenya ntekumekithia kwena na makanisa ntere shembeu kwena kwena makanisa nontu kuri na makanisa tonto nditu ni tonere atongeria ba makanisa bagitonyekire siasa na bate kwa bwerekera mugongo mantu jegie gutegera nara kuri na mpangaratano kutuika kanisa ina sauti yabura kwa rigitare Timothy Joya bara bare kire vuguvugu shoginyire mawaruku egitenere akanu uge bwaku kire atongeria ba makanisa nontu tukona on Jumapili asiasa iba wikinye iromberone na tukona ndande zigi siasa madhabaone ibwega nontu bwa churia kiu nige kithongi muno mbomba gucokeria mbeu kana asa mbeu nigiketie kuileba untu bwegie ke atongeria ke mapastasi nontu itweyete tukailia tukona musiasa ageya akarwa makansene akaria nteto iga ateomba igate kuingia kana iga karongogia siantu ko ituthithetie muungano yo mapastors yoga tuwetete kuileba ute musiasa akarwama madhabaune kairi sariaga tuwetete okulukia nontu nandi tukaunganira mapastors na twathithia kiama na twathithia ontubweye kwethira twetirimana nikenda tomba gukwamela mantu ya moja jau ya kwethira musiasa akiomba potesa antu kinyaka nsene akaje nteto igia akiomba kuingia yangi yagato kwamela mono na yaya tumete pastasi tungana ne mantu jeye keoto nonto kwatwekete muntu kanisa na akomba kudhulumiwa ne akomba kudhulumiwa na njega inerenge akomba wikwa kinyana agakonjori endiga kutebaterie ko imantu yamwe ya tutera mono nonto muntu otweka njori ya wata muntu kanisa emudhulumu na njega tebaterie au kumireto batwe tukawa twe mapastasi muntu itobati kwewa tukona makosa gathithetie na twacoka tukayukia atua era ebaterie
yawe. Thank you very much nonto bwa ogambi boom kambo shukiri nkatoshe mwanya bwana Ntororo na bwana Kobia bogitegera manto jegie mbeu na mtu gitanambire gutegera bura na kukuri na kuthegia yegi manto ya biama tugitegera nkathi ya nopeo gukire vijana na gukiria akari kumandena odena mugongo jwa Amero kenda na bokwithira kuri na mugaruku ja oturo. Thank you very much. Tutegaira mbatikano ya no ya mbeo na tugitegera na kio ni nkathi ya no piombita wakabwe mudharimi. Thank you very much nonto bako tudingatira na thank you very much nonto bako tudura tore Meru TV nonto bako tugituika nyombe nteto nambari 1 kathetune ka Meru bito wakabwe mudharimi kuendelea gorobo bwega.